nikum lama putar sei sakawanga thu buai nei mek Daniel Sailo tia in vua MCS khan tuna hian ainon khotlang nen boinan nei le ta a chuta boinan nei dan chue teng hiani local council le all NGO ainon veng chuan Daniel Sailo MCS chu ainon veng khwale tuya an pum theilo thu le an mi le sa a an ngai lo thu thu chuan siam Daniel Sailo son of Lal Sailo wa Sailo chungchanga local council le all NGO ainon veng chuan press release hetiang in an siam tun hnaya ainon venga thil thleng chungchanga Daniel Sailo MCS in local council le NGO shwai tu te musit le diriam taka tongkhuma zalo le thamlo taka minlo ma chon hi mak kan ti in kan hrethiam lo tak zetani Daniel Sailo hian ainon venga in lein oga sangni somni le pathuma tangkhan anin beng bela local council le waime in tumenge mozat pem le kha kan dil po in pem le khan nei chul ati lo thu te waime nga ma angai lo thu te asoya anomna section shwai tu te voi tam musit le chapo taka alo tong khum chin hi mak kan tia khotlang in rel bol na le kai shwaina enga ma angai lova khotlang shwai tu te musit taka tong khuma alo diriam chin hi alungoi thak lo hle ani ni som pali thlathum sang ni som ni le pali ni nga ni zana Daniel Sailo te hian anin kota leilain leivung hi dumping ground atana ruam man ni lowa an paya local council in ashet rualin apai chan zo turle paina mun ani lo thu sil turin section 32 pani lam kala atira Daniel Sailo hi alo mutoin anu puin alo dong songa local council tenen po phone manga in biak zuiani thataka in thlania kan ngai lain atuk ni som panga thlathum sang ni som ni le pali zir top ni tlai lama Daniel Sailo hian section 32 te hi anina kalchilin darkar khachunga ngai damandil lawani chuan FIR the luwa wawin kuthak du hial khopin a chezuiani hemi boruak hi shein ni som panga zir top ni zana Daniel Sailo hnena thilom zia soipuya shilfia ngai te shilfia turin local council le waime shwai tu te len zui ania Daniel Sailo hian khotlang shwai tu te hi chapo le musit taka lo dong songin ainon veng a musit thu le enga ma angai lo thu te ainon venga phum adu lo thu te chenatla ka angai lo thu te soin tongkam chia chi sang sang mangin khotlang shwai tu te alo tong khuma thu tha engma soipui thei ani lo wangin khotlang shwai tu te hian rilruna takin kan ho sanani ni som paruk thlathum sang ni som ni le pali jingkara zonuam police outpost a kan shwai tu te laka diklo taka FIR a thelu zui awangte kan khotlang shwai tu te laka aril ruput mangtele kutlak du hial khopa a che ta wangte ainon veng mi pui le khotlang mi pui musita inga ma angai lo wangte in Daniel Sailo hi local council le all NGO le ainon veng mi pui te chuan khotlanga chen ho pui tla ka kan ngai bik lova anun dan le che du dan enin thenom khoveng upa le tar chaklo nu nau te tan po ahim tok lowa kan nga yani henga chunga kan soi tak sang sang te wang hian Daniel Sailo hi ainon veng khwale tuya kan pom theilowa kan mi le sa kan ngai lowa ni ti in ainon veng khotlang roi tu te chuan thu chuan siamani Daniel Sailo hian nikum masalam po khan thu buai alo nei to a thu buai nei dan chu hetiang hiani October ni som panga inrin ni zan khan bi zaloma ti kwal no chu Daniel Sailo ramhun beng lai chuan kut atha ka akut thlak lai video hi social media andar na sa hle Daniel Sailo laka hian FIR thelu ania police in an chui chiang mek he thil thleng chungchanga hian ti kwal no local council le all NGO dampa group way mele West Phailing welfare aizol te chuan thu chua siamin Daniel Sailo hi andem thu antar lang hloma tuikwal not LC le all NGO chuan an veng mi bi zaloma chunga kutlak na athleng chu andem thu tar langin kutlak tu Daniel Sailo hi MCS sangni som palibet under secretary nia hriatani hetianga ama in chu ngeya apa rual musit taka atong khum le rong taka kudathlak hi kandem tak zetani antiani Tikwal no local council le all NGO chuan
mizo nam nuna ayau pa za le tlom ngai na nun shelo mani pa terwal po ku thlak shelo hi kan khotlang tan ahim lo hle in kan ria kan veng leilung ron rap to lo turin kan duani antia mi za puyom tak ne officer chu sarkar ani na poimo nei tla ka an ngai lo thu an tar lang bokani West Phailing Welfare Aizol chuan bizalo ma chu an kho chuak ani thu tar langin tuna hian ti kwal no ta anin beng bel to a that lai hun zong zong khotlang le ko san ta na mangrala middle school zirtir tu pension ani kumu pazok le chaklo zok de chunga hleilen na hi tun nuwa thleng to lo se kan du tak zetani antibok dampa group wai me chuan bizalo ma chu dampa group wai me president lui ani thu tar langin Daniel Sailowin ama in chu nge ya kalchila tong kam moi lo tak taka an khum le kuthial athak hi za puyom kan ti in kan dem tak zetani hetiang MCS officer chapo thingtlang mi te min hmusit tu ayau pa zana chang shelo le nun phung shemia lo hi a chhor tu sarkar hian na takin shemro se anti bokani Daniel Sailo chu nimin tlai khan Mizoram police in thubuai siam sakin an mana October ni sompanga sangni somni le pani zana MCS officer nia soi Daniel Sailo hian bizalo mati kwal nota chengte in chunga lutin buaina asiama in nei tupa chu kutathak la hi video alak ni in social media lama adar na sa in soi zui a lo hleani he kutin thlang na chungchanga hian bizalo ma fapa in Aizol police station a FIR a thelu chu Mizoram police chinan bo zui ngala Daniel Sailo hi mi na anei tu phalna lowa luta boina siam poisoi lo kuthak mi tin atuma kuthak lo chanin thu boi siam sak nga lani kan nam min run mek tu drugs le eiruk na tundin muna kan nam min run mek tu ngeyom tak chu roi hlo hi ania kan thalai ten an man solar tak chu heroin number 4 hi ani roi hlovin Mizoram min lu chila tanga voin thanga nun chan ta hi an thanem to hle ti kan thatlang veka heroin manga injection thin ten nana ti bayom tun lai mi ten an ti dam theilo h an vei tlang puya siawin man toma tangin anin kai dara mi pat mei chiat na lama kan buana chaklova nasa takin mizo te zinga h hi adar mek ti chu tlang siat ani bok an tak sign an helo khop a rui hlo ti over anom fowa h anin kaya wanga nana dang kalna mid liam ko thalo le thil danga wanga dam lowa boral zuita thalai zinga antam em boka rui hlo wanga kanram dam lo na hi arila athu ke mema kan thalai te hi rui hlo wangin ICU wa anom khom me kangin angai theani thalai te su tulian tak h laka tu te ma kan inven sangot theilova mani theu kan poimo a tuna tanga kan inven na san lo chuan mizo te hi namdangin min chim ral lo ma se ke mani kan ral riai theani he thil thalo laka in chan chu anga wangin kan nam pumpuyanga kan doron hi ahun tak zet ta ni heti khopa chim min chim buai tu hi ahu hovin kan do hlei thei talo ni hialin alanga chung kwale mi maltin kan film khurle zual atul ani tak ber hi maniloka chiak ta Mizorama ko san lian ber Presbyterian ko san rorial na in khom pui lian ber dot tu le thutluk na siam konga thune na sang ber dot tu Presbytery voice nga le pakhat na in khom pui rorial na thutluk na siam then khat kha alo moma ko san mi pui le din mun poi mo chel zinga ei ruk na du lo tu le ngai mo tu an tam thokhat ta ti alang chiang hle rabi poi mo tak pakhat ani ti lo rual ani lo Presbytery in khom pui rorial na hian Aizol East Presbytery a rorial na kal khom palai ti chuan sinot hian ei ruk na le hlem hlet na hi tunaya na sajokin do ro se ti pullu chu an poma he Presbytery in khom pui palai te vekhian kanram le nam siam thana turin khotlang le ram maso na na thok tu ten rinom le dik taka na an tho theinan sinotin ma ro se ti le kanram politics kalpui me khi siam thaturin MPF in tunaya changzokin mal ro se ti chu an pom bokani he Presbytery in khom pui veka lut sarkarin contract na apek ten an phal chong thin ti to pani theina ta na malak ni se ti ro nai ro chu ama mi ten ahuam tel thowa ngai awangin pom manilova chimphei Presbytery in khom pui chuan tunaya na sa in sinotin hlem hlet na do ro se ti an poma
Aizawl Central Presbytery chuan kutling lova sumlak lu le a thlawna sum sem le don atop theinan koshanin nasale zualin hmalro se tian pombokani Mizorama koshan lian ber hian ti taktaka erukna ado hi kanla hriat ngai lo awangin Aizawl East Presbytery in tunaya nasazokin doro se atile chimphei le Aizawl Central Presbytery palaiten hetiang deuh boka thulut anpom hi chu koshan mai phi fai tumna lek fang ani ome koshanin erukna ado te ber chu kumsang kha zakwa somre le pahnia Presbyterian koshanin corruption do kum apuan khani zebna kemo District Council hun lai le Mizoram UT sarkar masa pucho chunga kai soya khan erukna hi awm hau lo chu kan ti lo na in mi pui thik thu ti chatham hlem hle na lian tham le langsar om lem lova mi pui kan la than har lo wang po ani tho kumsang kha zakwa som sari pariat le sang kha zakwa somria le pali inkara People Conference sarkar kha erukna hlem hle na konga hian an filhim lo ema wang le mi pui mi mir ngai mo tham ania wangin koshan mi pui norna awanga kha kumpuan kha lo piangta niberin alangani PC sarkara Chief Minister Brigadier Thenphunga Sailo kha ama ngau chu erukna lama filhi ma mi pui mi mirin an ngai ti lo rual ani lova ama kha chu helama hian aming chehek lo kumsang kha zakwa somria le palia an tlak chan langsar ber chu Mizoram buai ti topna ta na indrem na thlen tura in biak na ti chuanop tu le mizo le mizowin kara hem thaka in do tir tua ngai ani wangani chuti rual chuan a minister le MLA te pamham lutuk le CM ber tu le faten sarkara contract na an mutam lutuk khan soi chu a hlo hle minister le MLA ten Aizawl kho pui lailia ram thaber ber in pea kho eng za hau lawaram anin theisem khan mi pui thik thu akai thobok chuti chungchuan kumsang kha zakwa somria le pahnia Presbyterian koshanin corruption do kum apuan kha chu athom alenang huin aro pui vak lo kha ania mi pui chanai le ram mason na thona tur cheng noi tel khati hun lai kha chuan kan kumtin budget sumro man po alatlema noi bi kha tam takani eruk chungchang le erutu te chungchang kha an khelin atakram an sui phalo shimshima kan kumpuan puang tu te khan a ser thenna angchawin amingin eruk do kumpuan an puang ve mai mai ani mi pui sum tam tham tak ti chingpen eruk chungchang kha an sui pa hau lova sarkar na thokin ama mi malthila sarkar pen tui alo mante minute khan lek poa office atlai le a ho ma te po sarkar mi pui sum eruk na ni ti in an thliar sin ta chiam maya atakram kan thlen ma in corruption do kumchu a hlo cham tanghal der mai ani kha poi takani poi tak sarkar na chel tu le thunei na chela mi pui chanai ba ka mason na thona tur sum tam tham tak mai mani samim ti puana ta na mang tu te chu an thoi mai don ti achiang reng mai ama kan pulo tan kan chief minister Luin Mejial le vai hlo kai noi adona satlaya kan pu berin Mejial sada le khaini do turin min fuya kan do te hi do hau tak lem no boka kan he nge yang chu atiang deuh khan kumsang kha zakwa somre le pahni kha chuan kan do ber kha aniam ta mi pui mi mir ngeng chhun tu ber kan do phak tak lawa chuan kan khati tamai mai reng ani kha kumsang kha zakwa somre le pahni eruk do kumpuan kan soi ta sa sa eruk na do tak tak tur chuan ko san chwai tu te arin na nga ngam hi har samai ani tolo an kuta eruk do na papek hi atia ti chi lo hial ani to ko sanin na taka anor china wangin voi ni chu chu khapna dan khau tak tak siama man ani to a anunung zok hi man me kani annor lam chu nor chak takan nia kumsang ni le som pariat in thlan puya tlata voi ni chu zorna dor hon phalna pengam kan chief minister Hlui Khan voi ni an tlak nuwa ko san du lo zong reng ti an tum to lo thu asoi ruai mai ani kha dol zorin azor tak mewani heti zong hian kan chut ngai lo mai the Mizorama mishing cheng hi za deuh tho Christian ni in kanin chala chim thlang lama changma budi so ba ka na sang thok tu Muslim le Hindu sa kho betu te ti lo hi chu Christian in tibek kan ni mai Presbyterian Koshan website ta antarlan dan chuan
ko san mi hi noi ruk sing ni sang ruk zakwa somnga le paria tan neya bial vong le vong lo zong zong nen pastor hi zaruk le panga anoma ko sanupa sanga zakwa somsari le pakhatanom bok ko san lian ber do tu baptist ko sana hian member noi khat sing sari sang thum zakwa somnga le panni anoma pastor za somsari pakwa le pro pastor somni le parukanoma ko sanupa sang thum zali somnga le diakon sangli za somthum le pakwa anombok UPC notice India le UPC Mizoram te hi ko san lian le annia masian ko san website ta hetiang hi antar lang velova Salvation Army la chutibok chuti chungchuan Presbyterian le Baptist ko san ringot po hian member noi riat chuang an neyani ko san sang nen chuan noi som chuang chu ko san member an ninge yang chutiang zat Christian ko san member te le swai tu te chuan an member zinga tam tak zuin lo turin an zirtir nelova chawthu baro in chu khap turin sarkar an nor ta chiam maya in thandona phei chuan awawin an vau ani bere ko sanin erukna an thununa an khap thelo chan hi Bible tangkasum ngai na thi sualtin reng bulani ti thu kan pom tak tak lo wang le duam chu milem biak na ni ati hi kan thu pui in hna na ani ngai reng lo wang ani Mahatma Gandhi lem chuan hi ko san swai tu te hian an benesa ema hei ba ka milem biak om thei chuang do nem ni tunge hei hi nial thei COVID-19 silen laya sarkar lai puile Mizoram sarkar sum mu akiam kok lai po khan ko san tholom thlingkhom chuan pun lam apan renga ko san swai tu te chuan tholom apun zel theinan financial campaign hi anwar deuh mai reng ani kha an thakip hlo phulova hausa ti hriat ngoi te tholom tho an hnol phal lo satli anilova chutiang mi te chu ko santana mi tangkaya lom taka pomin ko san rongbol na alai luman luatir sok zelani hetiang khopa sumlak lu le tholom atam theina tana chanem ngai ko san tholom tam tham tho tu te sumlak lu dan thiang him le thiang him lo thiar theilo khopa duam hian eiruk na an do hlo thlingangem eng tianga mu nge ti po poisa haulova poisa ani pho chuan pulpit ma hlan thiang lim thei khopa in ngai te hian pathian poi an soyang nge an tilomang Jerusalem biakin hungchunga sumdong Isua Kristan Sri Sual manga ahuak tenen khan an danglam chuangin arinom lo ko hran chung kwa eiruk na le hlem hlet na do du na alo piang ta hi kan soi sel lo mai ni lovin alo mom zo kani chuti ruale ro chuan kum sang kha zakwa somrial le pahnia ko hranin corruption do kum apuanang deuh khan kan zu ziliang ti hlauna hian min thama kan cross put kha lali suwa Krista cross putang Israel ram thingupa changle rit nilovin du hun huna pai bol thei plastica siam cross ani kan hlau to ani achan chu ko rana alailum lua puchan vo liana tia ko mai tur khopa chan vo poi mo chelte hi ko san le khotlanga an tho hlo dik tak pela anei ruk sum an tho hnem wanga hetiang din mun chel hi an ni hriat na alian to ma chung ho kai soina hnuaya chuan eiruk na hi atak takin kan do theilo wangti kan hlau zek to ani anwalet pom Mahatma Gandhi album ni mai om khopa thaule anbenga kauna adang adalu theito lawangti khopa sum thiang himlo kol tamte ko san huanga ngam pataka kan khoi ngam chung chuan ko san hian eiruk na hi ado ne lawang ti achiang ani eiruk do na hi sarkar ti tur chu ani te me umaya aven le do na tan hian dan po atam na ro e ma se eiruk mangte hi le ka thiam le din mun sang tak chel ania wangin man chuwa shem har sa hlea sarkara chantu an nei lian hle zelbok ko sanin ado don chuan ado ma atangin ainen fi angaya eiruk mangte tlang nel na ani chung le ko san swai tu ten tangkasum nei tam an ngai poimo chung hi chuan an do hlo thling ngain arinom lo ani